Koruptivno i diskriminatorsko ponašanje se stiče, ali se poštovanje i integritet uče. Zato je potrebno raditi sa mladima na njima inspirativan način i uključiti ih što je moguće više. Čitajući njihove priče, uvjeriti će se da je i njima već apsolutno sve jasno, ali oni od sistema upravo traže da ih podrži, da im omogući fair uslove za obrazovanje, zapošljavanje, napredovanje, fair zaštitu, fair zdravstvenu zaštitu, sistem čija etika zasnovana na dobrobiti svakog pojedinca, na poštovanju različitosti i na održivom razvoju društva u cijelini. Priče su donekle svakodnevne, to su priče koje i mi govorimo svojim prijateljima kada se sa njima susretnemo i govorimo o svakodnevnim problemima i dilemima, međutim kada se te priče ispričaju u publici, kada se te priče stave na papir i objave u ovakvoj publikaciji, one postaju hrabrost govornika, hrabrost onoga ko je dao materijal za samu priču, ali i odgovornost svih nas kao publike da čujemo i da reagujemo i da budemo društvo koje je više, koje ima snažniji integritet i veći potencijal da se iznutra mijenja i da se nadam na kraju da smo i ovim projektom dali podstrek mladima da uzore za buduće postavljanje budućih normi i ponašanja ne traže u onim shortcutovima, onim prečicama o kojima svakodnevno čitamo u novinama, koje prolaze nekažnjeno, već upravo u poštovanju zakona, normi i nekih sve prisutnih etičkih pravila, prije svega integriteta. Hvala svima koji su učestvovali u ovom projektu i hvala Američkoj ambasadi koja nam je omogućila da i mi kao organizacija budemo dio ovog zaista važnog projekta.